Dobar dan i dobrodošli u moj novi video. Danas ću vam predstaviti The Colossal Big Shot od Maybellina. Fora kod naziva je to što u samo jednom potezu ona daje najveću dozu volumena. Zašto pričamo o tom jednom potezu i zašto je to bitno? Zapravo ja se dosta često nalazim u nekim situacijama gdje jako žurim, gdje kasnim i slično. Recimo neki dan sam kasnila na ispit na faksu. I stvarno nisam imala vremena da se šminkam jer sam stvarno kasnila, a naučila sam za ispit i bilo bi stvarno šetno da se ne pojavim. I u takvim situacijama onda koristim The Colossal Big Shot maskaru od Maybellina, zato što stvarno u samo jednom nanosu daje volumen kao da ste, ne znam, s nekom drugom maskarom prešli 5 puta. I to je ono što mi je super kod nje, uvijek ju imam sa sobom u torbici, zato što stvarno nikad ne znate. Ona stvarno meni puno pomaže i ako ju ne stavim doma, ponijet ću ju sa sobom, stavit ću ju kasnije. Primijetila sam da ova maskara uopće ne stvara nikakve grudice i nikada se ne razmulja onako dolje kao neke druge maskare. Tako da je to stvarno veliki plus jer me to užasno iritira kod ostalih maskara. Dakle, kad sam u toj žurbi onda najčešće i ponesem samo maskaru i stavim jer nemam vremena ni za što drugo, a ona stvarno jeste jako efektna. Trenutno na sebi imam cijeli make-up osim maskare i zato ću vam pokazati kako izgleda prije i poslije stavljanja ove maskare. Ovo tu je kao što vidite bez maskara. Ovo je bio samo jedan potez. Dosta često imam jako malo vremena i stalno sam u nekim žurbama, tako da ova maskara je nešto što mi stvarno spašava dnevni make-up. Nju stavim jako brzo i jako je efektna u samo jednom potezu i ona je jedina stvar koju stavljam kada kasnim. Stvarno nisam nikad bila nijednu drugu koja u jednom potezu napravi ovaj efekt i ona je za mene doslovno šef svih maskara. Nadam se da vam se svidjelo, pretplatite se na moj kanal i na My Makeup HR kanal i vidimo se u nekom sljedećem videu.